Sanibonani wengane zakwethu, ake ngibele lapha futhi nginamukela ku-channel ehamba phambili eRadio Inkezo. Mina igama lami ngumfeza Ntuthunga Khumalo bathi ila sibona amagumede. Ngane wethu ukuthi usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela show to subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi-ke nokushare okuyikona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu-ke umculo kaMaskandi uBobo umfana weBheki lokhu ezikhalise njalo kulezi sizwe bethembisile ukuthi ngempela kusazoshuba kusazoziba nzima insizwe zama umcindezelo. Kusokhumbule kwengane zakwethu-ke ukuthi kuyakhumela uwala ngemalana nensizwa uKhuzani umfoko Mpungose ukuthi-ke lokhu wafika uKhuzani emculweni izinto ziba nzima laphana, umuntu akasaqashwa mangabe laphana umuntu uqashwe kumele laphana uzwane noKhuzani ngoba yena obavalela laphana kubahleli bemicimbi. Kuneyipost aphinde wayibhala gadla khona kwensizwa uXolani umfaka Mcineko wempucuza. Ipost ade ibhalile uBobo umfana weBheki bengathi ifundeka kanjani sebephawulile-ke ababili lokhu kanjoko oncengo kunana wena Mcineko athula ngathi ufile manje ngifuna imali yami-ke wangixhaphaza ngayo ngo-2015 ungiqasha kusempucuza ukuthi-ke ngiyavolontiya ungangilethu ekubeni-ke ukunikele abakwa uthi amasipala kanye-ke nesponsor ngamagama uMaskandi imali-ke uyidlivusikini thula wena onyangathi amaciko singabelungu bakho abayochutha nxa ungakadumi. Lo mnganakho-ke osebenza ngale mpucuzeka yakhe ingaye elaphana-ke ngicela ukubhalwa kanjalo engane noma-ke amanye amagama uyabhala ngenye indlela laphana ubone ukuthi-ke ispelling engathi asibhalwanga ngendlela eyiyona. Uyabona ukuthi le post laphana uBobo umfana weBheki uyibhale ediniwe ngalolu hlobo olumangazayo laphana. Ngala kwethu mhlawumbe kuthini ukwakuphawula ngalolu daba ake sivele ehlane comment section engane wethu bese ngizwa novo lwakho ngalolu daba. For me lesibona ingane zawethu sengiphuma nje la kodwa ngiyathembisa uyabuye ufune ezinye izindaba ezilandelayo kuvideo elandelayo. Wakho ukusubscribe niphatha kahle unebe nosuku lomnandi ngithanda khona.